قوت میوانی مهیا الاستدیو الویدری برز داود برپرسی رخصتنا آشوریا دموکرات برز داود روش باش سپاس تو میوانی مهیا ایرو الاستدیو مهیا روداوی القامشلو ام بحثا دیالوگا آشوری سریانی بکن یادنا براوه و یکیتیا سریانی ده دیالوگا و گهشتیا کوی داره دمین لپیش ده دوان روژه نزیگ ده تجبینک و یادن هیا گرک نویا دیالوگا و هیا حقيقة أجتنا دعوة بخواندنە ژمارە هاتشاندەی ئەمریکی دایڤد براونشتاین ji bo rexistina Athuriya Demokratîk û Partiyayekî tiya Siryanî me bersivavê xwendinê de bi negeha wê jî ew bû ku agehdarî wan diyalog û danûstandinê gotina me de dibin û belgenameya siyasî gotina bereme de wî xwest bizan bê em gihanine ku derê me ew belgenameya siyasî pêşanî wî قلت کو او بلغنامه توران خود گری آلیکی و آلیه نتویه و آلیه دجی اجتماعیت آلیه نتویه ما قلت کو دستور نو یا سوریه دوی لخواب گری همو مافین بکاتین کردی و سریانی و آشوری همو بکاتا دستورانو وان مافا قبول بکر بس بینید ناف خدا بگری هر واجی گهدان به روشن بیریا سریانی و کردی بکرن گوش چندین هرمینه وش آلیه نتوی وش آلیه اجتماعی و ما جرا گوت کو ام تخازن سوریا دولتك دموکراتیک به دولتك نناوندی کریبه آلی امریکی چی جوره گوتند وی درباره در رول آوان چیه پشتوانی الوی دیالوگی دکن لوی هفتگ هشنا سیاسی ناو براوده على كل الجانب الامريكي اراد يطلع على الموقف تبعنا فكان هالوستا مناس رينا من رينا كبيش كاتب دفيدر باردا جبركو او نقل سربن كان اجتماعي تافكرين ودولة هفولاتيبونا هفسان يا يكسانية اف اما دكاريج فين رينا بوغوتكو ام بشتوانيا فين رينا سياسيتكن ام بشتگیریا و نرینت کن عمل کل و کار بکن داکو اف نرین جی بگره و بهتر بگره علی امریکی یعنی درباره دیالوگا کردی دا و دیالوگا وجیا کو حیا چه جوره گوتیه یعنی اف دیالوگا و اگر هاتو گهشت انجام خو دبا کود دمین لپیش دا ببا بشک جوی دیالوگا کردی یعنی اف دیالوگا کردی برفرهتر ببا هنجی تبلینا واوی ببن اف د پلان ده حقيقة الحوار الكردي ديالوغا كردي له أهمية كبيرة جرنجية قوي مزن هايل نافشاي تايبتشي الروشلات فراتي ديالوغا كردي جرنجاج بو هرمي جبركو كر اف ديالوغا كردي بسر نكت ويتو ديالوغ نابرا بكاتين هرمي دنبيج برواجي هم بشتاخوا في ديالوغا كردي بسر پرشتيا أمريكا گريت ناروا امریکانش مرا گفت کو امی پشتوانیا دیالوگا سریانی بکن داکو بکاتین نافچه همو بجداری وری و دیالوگا کردی بنیان حتی او دیالوگ بداوید به پشتون تبلینا باوید بن نحن بدأنا بالحوار ما دست بديالوج سالة حزار فردان دست بكرية ديالوج ما بردا وما بيكيتيا سرياني را ما نرينا سياسي بيك آني لي هناك برسجريكو أصلا كي السر عرضي هنا أم ائتلافا سوري دنا أو دنا بريفابريا خسري دنا أفشي برسجريكا كالي مكاريب وجارة سرب كدر يا ديالوج دنا برا خدا لي شتا
هەری گرنگ دوێ مژارێدا ئەوە بۆ دیالۆکا کوردی بسەر بکەوێ ئەگەر دیالۆکا کوردی بسەر نەکەت وێ هەڤبەشی ناو پێکاتەیە ناوچەیەدا تونەبە داود بەرپرسی ڕێخستنا ئاشووریا دموکرات ئیرۆ لە ستودیۆ میوانێمەوەی زۆر سپاس.